Sing kami alhamdulillah yang necap kita niyo karilan sin Allah taala waktu sa halka kanya sa tahalkaan na to lando na kula karena in mga waktu ini doon na to ay ni marahin do to anan na to sa lagbo dan di halaw man sin dunya ini daon na to paadlaw kana insyaallah. Pumawa kita niyo pakane bahagi. Dari na yung guru mulia di mail kato patumtum waktu ini insyaallah ta'ala sinati magpalukay itok bal ko siya kato tanyong kataan wairun na rukayang kadengkan kay Hakim Majid bal yatokobal siya datuhu maskura. Ini nan Syekh Bian? Ya, first time Syekh. Butaan-butaanan. Butaanan bang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Sallama tasliman katsiran ila yaumiddin. Wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuhal ikhwah والأخوات إن شاء الله نتذكر لأن الله عز وجل قال في كتابه الكريم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Magpatumtum-tumtumi kita niyo bilang pangagadha farman sin Allah subhanahu wa ta'ala alam sin Quran aparmannya wadzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Pagpatumtum ko ya Muhammad sa mga umat mo pagkataan mu'min na mamarat siya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Kung natuudin pagpatumtum yan ikamumpat sa mga namamarat saya. Kasi nasabi ang mga palangkungan na kama Islam in pagpatumtum ini aun siya kaya amin suway mawut in gaya sin mu'min pa pagpatumtum. In gaya sin mu'min ha tungod sin pagpatumtum suway siya mawut pa jangkaan amuin siya na ay magpatumtum paginhawaran niya. May tayad to. So, pa innal abda idha lam yakun mundirun ala nafsihi qala alayhi al-umur ma kaddama lillahi jalla wa ala. Wa rubbama tala alayhi al-umur فانشغل بالشهوات ولا آية ترده ولا حديث يعظه. Injangkaan sin pagpatumtum-tumtumi nga palangkungan na kama Islam duway inipon mabut na pa amuin siya na magpatumtum pawaran niya. Kabang siya rin pa mabutmad to, arakala, naghaba na sa diyem pangumulan. Huwag tuod naka tunay sin pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Atawa, himaba na sa diyem pangumulan, huwag nakiatakdim niya, pawaran niya, malengkan, amon mga kad na sa siya hawal napsun niya. Sabihan, di na siya kapatumtuman sin ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala. So, sin katukas na sin pangatayan niya. Wala ayatun taruddu. Di na siya amuin lang ta mapinturo sin ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Di na siya mapinturo sin ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Di niya nakahakaroon.
Iwan, di na rin siya kapatumtuman sin hadis ni Rasul sallallahu alaihi wasallam. Patumtuman sin kita yung mga palangkungan na agama Islam, wal umru yamdi. Tumtuman sin kita nyo yung pangumulan, aon siya minduhulan, mamaidda siya. Tumtuman sin kita nyo wal ayyamu tadhab, damik yan, iniyadlawan yan, lumabayra. Amin, iadlawan si mga 1970 at to 1980, 1990, sambil pa 2000, di na ito magbalik. Manikaw, Sheikh? Di na ito magbalik. So, inyari, kasabunnalan, sinbunnal tuod in iadlawan lumabayra. Na, tupot da kuman amin long tarik, kaya butang sin tahun bihay ni, adlaw bihay ni, bulan bihay ni, tahun limaway. Tupot da kuman dito. Iwan damikyan was sanawat tazul in patahunan tumtumunsin kita niyo mapapas da siya. Ang mga patahunan naglabay ato ako mayroon na magsabot kanya. Mayroon na mag-ihtimam kanya ato. Na damikyan wal ahwal tatagayyar in kahalan magpinda-pinda. Yung mangyayari, dalil sinbunal to yung mga nasabot ni aon jangkaan. Aon siya jangkaan. Wal fitna to ta'ti. And pitan, yan, magdaratong. Yung kewanan yan na. Aon mga pitna naglabay, nalimabay na niya, to saan pa magdaratong. So mag-worse magdaratong yan. Na. So tumtumunsin kita niyo, la ahad yuhibbu an yatamanna al-khair li ahad. Wayron deng hambok, naganganangan pakarewan sinambok, pagkahin niya. Amora kumani naganganangan karayawan, amin magpatumtum makabasaran sin Allah subhanahu wa ta'ala. In mapuas siya to, wayron akon maghinang adyaman bihayaw, mambukon wara maslaha. Pang bukon aon na sa jatay kod niya maslaha. Yun niya ribon na dayari. Di rari mamilong ta, mayanta, maray bukon da bunal. Na imahal ka, mga palanggungan na agama Islam, so kita nyo mga amdustood, amin hasuko-suko sing ginawabarantan nyo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yuhibbu ahaduna ay yuqbada ala ma la yuhibbu Allahu jalla wa ala. Abihan kahalan, masipay sa baong pag-iman sin kita nyo, halawang bigijantong pangatayan sin kita nyo, na way resabsan mabaya, abutan kita nyo sin ajal, amon bukon kita nyo roon, nahinang karidaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inasobyan, in Muslim, maghajat siya, mamando ka marayaw, pakusukon niya yung pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala, mamunali siya sin Quran, mamunali siya sin hadith ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. So, may ta, kaya na sinagi, pangsapaman niya, yung pangumulan, mamaidda, in iadlawan, lumabayra, in patahunan, mapapasda, in kahalan, magkapinda-pindara, natumtumon sin kita niyo, in lawan sin kabuhi, kamatay. Naparman sin Allah subhanahu wa ta'ala, walikulli ummatin ajal, fa idha jaa ajaluhum, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. In tiap-tiap ummat, aon tuod siya, amoy long tapakadaran.
Kaya lukis na sin Allah subhanahu wa ta'ala bang kung ano mabuting suko mo. Bang siya rumatong na di na siya kaagpangan, di na siya mapasibog, di siya mapasibog, di mapasong paunahan, di mapasibog. Tupot dito ra kuman in tubtuban sinabok mano siya. Labi ani sin agi. Balikan ko, wala yuhibbu ahaduna ay yuqbada ala ma la yuhibbuhu Allahu jalla wa ala. Wayroon mabaya abutan sin amon ajal. Malaingkan tuway rasya di rasya magrida abutan sin ajal mangbukon siya halom karidaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. So mga palanggo nga naagama Islam, yan na sinagi yari pakita nyo masi-masiha bulan amoyin bulan lipat manglipatin karayawan niya. So ito din mapalihalasin kita niyo. Tawab na yan na sinagi wayron to dyan namin long ta maka iyan but in bulan Ramadan ini atin niya amoyin bukon kahinapusan Ramadan niya. In kato na kuman pangayon na kuman pa Allah subhanahu wa ta'ala bang man abutan sin Ramadan pa patahon susungon sampay amoyin long ta susungon tahon. Sa nainya to dahil nga pagbaya sin Allah subhanahu wa ta'ala ang kan subay kita nyo daran sakap amoin long ta imaanghan-angan sin ibadat amoin long ta wayroon makakausto mong basahin ni tupot din Allah subhanahu wa ta'ala. Hababari parumatungin adlaw amin makapamungkaw pa Allah subhanahu wa ta'ala kabla an taqula nafsun ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah wa in kuntu laminas sakhirin. Babadi pa makaiyan in ginhawabaran way nabiya nahay ni kabinsanaan. Way nabiya nahay ni kabinsanaan ko. Tiyong uda pahil-pahil. Yung udah pagpahil-pahil ko ang mga pardakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi inhal ko, in kaaunan ko, dahil ha mga jumlahan sin, mangudyo-ngudyo ha mga nag-iibadat. Kung siya dyan nangudyo-ngudyo ha nag-iibadat, sambil nangudyo-ngudyo pa ha Quran, iban hadith, iyadan billah. So, nga sabi ang mga palangguan na agama Islam in ikasuy-suy kami at iranan nini amay-amay ya akhi aslih bainaka wa bain Allah azza wa jal dayawa in connection mo antara mo iwan sin Allah subhanahu wa ta'ala ari mo pahi ka pa mong ingkab tangan yadto nasabot sin Allah subhanahu wa ta'ala suratul Zumar ayat kay mantag unom babari pa makaiyan ng ginhawabaran. Way nabiya na hay ni kabinsanaan ko, tiyong uda pamahil-pahil ko. Ang mga pardakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, lagi in kaaunan ko, inhal ko, dahil ha mga jumlahan, tinangudyo-ngudyo ha mga nag-iibadat, iban nangudyo-ngudyo, lamikyan ha Quran, iban sin hadith. Dahil nga sabi ang mga palangguan na agama Islam, ayaw na tutod pahil-pahilon ng pagsambahayang. Sabi niya rin, amo na rin kapital sa lago-lago, simbar iman, mangarap pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amo na rin kapital sa lago-lago, simbar iman, luto, sa lago-lago, luto di magkabalos, insambahayang, so abang initiyema, ingkatan sin amal, kakahinang muriyadon niya, insyaallah subhanahu wa ta'ala tema. So ayaw pahil-pahilon in pagsambayang namikyan ang mga makakaos. Ayaw nyo tod pahil-pahilain pagtukbal niyo sin jakat. Sabi niyan ipagsutsin niyo sin pangalta niyo. Iban sin kinuwabaran niyo. So ayaw nyo tod dyan lupaha. And then mga diakan sin Allah subhanahu wa ta'ala.
Damikyan, ayaw pahil-pahilo ng paghaji. Ang mga makakaos na, insyaallah subhanahu wa ta'ala. Nalabi luwa, so ito ayaran, di pahil-pahilo ng pagpuasa habulan Ramadan. Iwan si mga karayawan halawman niya. Mataod mga karayawan, amin long ta, siyabot si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inyari, so itod kapag lamit-lamitan sin katan, di man jari siya masya-siya. Biya na sin hadith ni Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadith niya, man fattara sa'iman, kana lahu mitlu ajrihi, kayra annahu la yanqusu min ajri as-sa'im syai'a. Naam. Daw sin Rasul sallallahu alaihi wasallam isisin nakapabuka. Nagpupuasa. Ilan siya pahala sin Allah subhanahu wa ta'ala. Diya sin lago sin pahala sin napabuka niya. Nangyari, lamo din rin ang mga hinang amin long ta kaya bantog si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salta piya nawag tawag niya. Magtanyo katumtuman in kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hawak to amuin naghijra siya rin hamak kaharap pa Madina. Pagdatong niya pa Madina, kaya pamong niya ayuhan nas, kaya kamo mga mano siya. Afsyus salam. Pasaplangan nyo yung salam, tunayan nyo yung salam. Wa atimut ta'am. Iban, pamahagi ka mo sim pagkaon, pagpakaon ka mo. Nangyari, abukon pa bulan Ramadan, biya din na ba mga bulan Ramadan, inlago sim pahala niya. Nasiyabot na si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bangkaw nakapamuka, nagpupuasa, ilan kaw pahala, biya sin lago sim pahala, sin nagpupuasa hadlaw yan. Nabang sa pama niya napabuka mo hadlaw yan, way hinangdang sin nagbasa Quran, Allahu Akbar. Nagpataod sin jikir. At tawakan murid na nangangadji, naghahapal sin Quranin na pabuka. Allahu Akbar. Amin, wayron hinangdang sin nagmuraja asadja, wayron na nakaatod bisan sin cellphone nila yaon. Amin mga nag-i-stay-in yan program. Amang biyabawal kanila yung cellphone. Na yan sila mga kamarkaj-markajan yan. Allahu Akbar. Isaan sila bisan paulinon sin cellphone nila. Yung paulinan da kanila mushaf, Quran. Nabang sila yan yung mana pabuka mo. Allahu Akbar. Ilan ko pahala, biyasin pahala si mga murid. Insyaallah subhanahu wa ta'ala. Kaya annahu la yanqus min ajri as-sa'im syai'a. La yanqus min ajri as-sa'im syai'a. Ay sab kita mamahang gaulong ta amin napabuka isab arakala nakaana yung pahala tawayra. Sa in pahala mo yan, maka mo resab sa amin nagpabuka yan, di lang siya pahala, biyasin lago sin pahala doon kay mo. Di resab kaawatanin doon kay mo. Insyaallah subhanahu wa ta'ala. Sa in Allah subhanahu wa ta'ala, kakausan niya, amin long ta, mapaon niya, pahala, biyasin lago sin pahala mo, hirihil maun pa, amin long ta, nagdihil sin pagkaon yan na pagbubukaan. So mga palangguan na agama Islam, in patumtum yan, kaya watan nyo kakitab-kitaban si mga ulama. Naam. Wa la'alla ba'da hadihil maw'idha an na'ud wa natub ila Allah azza wa jal. Murah-murahan, puas yun namin pangdungugtan nyo siyan mga patumtum, arakala hinahon sin Allah subhanahu wa ta'ala sawab, mapukaw kita nyo, ewan amin long ta mahinang sawab, makapagtawat kita niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala, in pagtawat sa bunal, amin pagtawat kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ya akhi,
Yakaw tayo manghod ko. Alas tatakap min narillahi jalla wa ala. Bukon ba kababukaan mo rin sa binar ka sin Allah subhanahu wa ta'ala? Wairun saan jumawab amin bukon mabukaan ka sin Allah subhanahu wa ta'ala. In kataan kita niyan jumawab, kataan kita niyo mabuka. Ang kawasubuhon alas tatakap min narillah. Uno, bukon ba ka mabuka hanar ka sin Allah? In jawab sing kita nyo kata, naam mabuka kami hanar ka sin Allah. Walimada tataakhar anit tawbah. Na may takaw yan, bialiw kayan magtawat. In pangasuboy ni, ang mga masimasihiminang sin daruha ka, dosa pa Allah subhanahu wa ta'ala, nagaangan-angan, timatay madesab sing kabuka panarka. Sabi niya, ni pagsiksa ang mga bardusa sa may bahayan, masimasi naman, way nakapagtawat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Alas tatakap min narillahi jalla wa ala. Asubuhon kita magbalik. Bukon ba mabuka kawanar ka? Naam, kabukaan sa ni narka yan. Pat sobrang paso niya. Walimada waqa'ta pittiba'il hawa wal muharramat. Na may nabahayan, masimasi naman ka umiya magadahawal napso mo. May nabahayan, masimasi naman ka umiya magadahawal napso mo, himihinang sin kangian hiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mga jajawaban yan, wala na makajawab, pat malengkan, intiap-tiap din ka, tutan nyo jumawab. Jumawab ako, jumawab ka, jumawab yung katan, kaya abutan sin suara. Alas tatakap min narillahi jalla wa ala. Bukon ba mabuka kauhanar ka sin Allah subhanahu wa ta'ala? Naam, kabukaan na mo sayan. Aynal iman. Nahaw na ba ang pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala? Haw na ang pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala? Haw na ang pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala? Iwan, haw na ang pag-iman pa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhil Karim, Akhil Habib, kakasi ko, sa imangod ko agama Islam, ama wa'adakal wa'idhun. Bukon ba? Kaya patumtuman na kaw si magpapatumtum. Kaya nasihatan na kaw si magnanasihat. Ama dakarakal mudakirun. Kaya lupahan mo na baha. Bukon ba? Kaya tumtuman na kaw si magpapatumtum. La hawla wala quwwata. Subhanallah. Ama ra'aita amwat. Nagpakita na ba kaw si nagkawapat? Naam, kikita tarasabsan. May nabahayang biya na hayan. Naam. Ang kanin gaya si magpatumtum. In gaya si magdungog patumtum. Bukon karungukan dihan sipak. Mangsut dihan sipak. In gaya si magdungog patumtum. Bangman in piatumtum. Syara sin Allah. Parman sin Allah. Undang-undangan sin Nabi, hadith din Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sugay dungokon sinyari, mahulog pabigid jantong mo, kumusugin pag-iman mo, ma-apply mo pagkabuhi mo, kumusugin pagmabuka mo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang patumtumon sin kita niyo mga palangkuhan na agama Islam, in ibadat, intatay maundasin Allah subhanahu wa ta'ala ibadat amon ibadat si mga on pagmabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala aparman sin mahachot si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala alam sin Quran yaqulu tabaraka wa ta'ala innama yatakabbalullahu minal muttaqin unna tu'ud in ammal tatay maundasin Allah subhanahu wa ta'ala
amin aun kabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala sa bunal kabuka. Ayuhal ikhwa, mga katotoy manghuran, al musibatu fil ghaflati anillah, in musiba rin di hayni bukon uno-uno at malengkan in musiba amoy naligap kita niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Uno in keri lang tanyo halga amoy bukon tanto mahalga. In keri lang tanyo waktu amoy bukon mapatot dihilan waktu. Sabihan na sinagi in bulan Ramadan ini bang paamhon bulan Ramadan syahrul Quran, bulan sin Quran. Sa bihayaon so absin amin miya magad kita ha amin lang ta social media ini mas matao din namin pagkita tasin namin uno inji majatuha Pilipinas dahil sin namin waktu tapa hirihil pa pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Al-musibatu fil ghafla anillah. In musiba rin di amunin kaligap pa Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Aynahum wahum la zalu ma yatubun wala yastaghfirun. Masira sila yan. Sa way ramisan nangangayo kampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wala sila nagtawbat. Walil haram yaf'alun. Masila sila himihinang sin tiyang langan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil mga subunay sab kita, hauno na yung kabuka ay nattaqwa. Ay nattaqwa, hauno na yung kabuka. So, yung jawaban yan, magbalik na pa, tiap patumtuman. And malago pa nga dyan makana to, hindi niya patumtumin eh. So, ay yung kahalan si magdungog patumtum, makabot siya pagaya, amin, baran niya na magpatumtum pawaran niya. Maksud na hindi ni kakilahan niya na mangiiwan marayaw, kakilahan niya na sunnat iwan simbukon sunnat, kakilahan niya hindi akan iwan simbukon di akan, di niya mapapaglamod-lamukay. Sawab, bang mo piya paglamod-lamukay, na arakala abutan kawang naglalamukay sa abo na buko marayaw insusungan niya. Mga palangguan na agama Islam, aki, patus al-amam Allah. Amo yanin tumtumon mo. Asubuhon dakaw sin Allah subhanahu wa ta'ala adlaw kiamat. Wayron da amin long ta malappas deng ha mga pangasubuyan. Ya akhi, patus al-amam Allah. Asubuhon dakaw sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in kunta minas sadiqin. Tujar. Wal ajru inda Allah. Bangin kaunan mo rin ha mga nagsabunal sin jajawaban. Yung kataan sin jajawaban mo bunal. Asubon ko bang kaya tunay indakan sin Allah rihadun niya injawab mo kaya tunay. Natanto na sadya ihilan ko pahala sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wal ajru inda Allah. In karayawan yadto Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in kunta minal kadibin tu'addab finnar iyadan billah. Bangkaw mukun sadik hajajawaban. Amin. Umakkal pa ko pa Allah subhanahu wa ta'ala na inyan sambat da simbahasa accountability mo yan. Tanto na sadya siksaon ko, sinsiksa, mabisa, maulul, apinar ka jahannam, iyadan billah. Ang kan na mga palanggungan ha, agama Islam, tumtumon sing kita niyo, balikan ta, al-musibatu fil ghaflah.
In musiba rago sa lago-lago da hindi ni amoy malikap. Sa lago-lago problem bangkaw malikap. In kalilikapan di hadon niya di na siya makagawa ha kaya sulat si mga ulama ini. Panagnaan kalikapan sin mano siya di hadon niya amin malikap siya sin alta. Alta. Karwa kalikapan malikap siya kaanakan niya. Kato kalikapan niya malikap siya ha pag-usahan niya. Na ini kaupat kalikapan niya malikap siya pag politik. Yung mga ulama nagbaktulhay ni amin muasara zaman nato na. At niya mo ining kikita nila lang takalikapan si mano si ajamantan yung bihayaon. Pangalta. Kaanakan, pag-usaha, iban pagpolitik. Namang tabi kita on ang mga iadlawan lima bayan kung mayroong kalikapan si mano siya dang pagpolitik na sadya. Namang pamuhan mo kunya rin dakan sin Allah subhanahu wa ta'ala ang mga mu'minin labi lupa na bulan Ramadan. Pang pamuhamuhon imayari suway yanon mo imay ni fitna siya ini. Wal fitna to ti biya itaan na kita niyo simpanagnan siya isu ka inain fitna magdaratong na yan na bang kumusog yung fitna suway kumusog im panumtum pagdikir pagbasa sing Quran pagbasa kawhi si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amurayanin ubat. Na. Pero nga sabi ang mga palangungan ka mga Islam, pagka mo yanin nakaligap ha, jamansin kita niyo, pangalta, kaanakan, pag-usaha, ibang pag-politics, na tumtuman kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala, aparman niya, kala tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladina amanu, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Fa ulaika humul khasirun. Ya kamu mga namamarat saya lang sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ibut ayaw to di kaligap kanyo in pangalta niyo. Iban sin kaanakan niyo. Apag tumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala. At niyabiyunnal si mga masyayik, si mga ulama, at niyabunnal tud makalikapin alta ibang kaanakan. Nga. Ayaw hikalikap kanyo in pangalta niyo. Iban sin kaanakan niyo. Apag tumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala. Pamayaf al-dalika pa ulaika humul khasirun. Isisuin na likap. Sin pangalta, sin kaanakan. Sin unoon na parkala pag doon niya. Dumatong adlaw kaya matlamod siya rin ang mga salugi-lugi. Ikaw na analugi si mataw dalta. Dumatong adlaw kaya matlugi bisan mataw dalta. Bangso pa man kaya pasaran kaya tinggalan inhinang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kandeng sabi ang mga palangguan na kama Islam na suway kita niyo tod manumtum marayaw amoin angan-anganuntan niyo in patumtum na bukon niya rin mga langta ini bat nang Hindu ituod katutan niyo amin unubang unusain nang Hindu irendihay ni amin Allah subhanahu wa ta'ala. At piatumtuman kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala ayaw ratod ko malikap.
sin kaanakan, sin pangalta, sin usaha, sin kaginisan yan. Kapag tungtong pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sawab na dumatungin adlaw kiyamat, amon adlaw wayron na makatawang kay mo, layang paumalon wala banun, di na makatawang yung pangalta, yung kaanakan, illa man atallaha biqalbin salim, bang tupot da kong bang panghisim minoy pa hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala, nagdarasin pangatayan sa wasa, nagdarasin pangatayan sa wasa. Naring sabi ang mga palanggungan na agama Islam, ang pagkita niyo, may amayan sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa ampiku mimma razaqnakum. Na usalan niyo hakana sin Allah subhanahu wa ta'ala, in rizki yan kanyo. Min qabli ayati ahadakumul maut, hari pa rumatong maun kanyo in kamatay. Na bang dumatong na maun in kamatay, nari na yung mausal. Dukay na magusal. In alta, tiaglugtuan mo yan, mangmuri usalon, naman di mo usalon para pabaran, akana sin Allah subhanahu wa ta'ala, mausal na yan, sindukay din kayo mo. Naarakala, bukon na usalon pamarayaw. Ang pain alta, tuntuman sin katan yung mga palanggungan na agama Islam, yung pag-uusalan ka na yan, duara. Ang siya bukon usalon pamarayaw, na tanto mausal na pamangi, nababakaw, makula suging ginawawaran, asal da sabi ko rin naglugto, na usalaha ka na sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ari pa dumatong yung kamatay. So habang siya rumatong na, aun waktu mamung paimano siya, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, fa asaddaka wa akum minas salihin. Ya Allah, bang musadya ko dilan waktu maniutiyo. Maniutiyo waktu sadya. Amen, mapakay ko sa diyang pangalta yaon. Usalo na kana mo. Na, ipag napakakuha na mo ya Allah, asupay sa diya kumay ng deng mga tao marayaw, nag-aamal ibadat. Biya na sinasabot ta ka ina, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, aparman sin Allah, bang dumatong na yun ajal mo, di na siya mabisod, di na hikatuod. Dito na. So, mura-murahan mga palanggungan na agama Islam, and patumtum, makakakita niyo pangadyan, inyari pangadyan dahil ha Quran, iwan sunna si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daran na to, amin long ta hitanom papigidyan tong sin kita niyo. In namad dunya ilal jannati wan nari tariq. Bunal tuod, en dunya ini dan pa sulga iwan panarka. Innamad dunya ilal jannati wan nari tariq. Bunal tuod, in dunya amon dunya piaghulantan niyo yaon. May nang siya iniran pasulga. Bang mareyon ka agi mo. May nang sabsiyaran panarka, bang mangiin ka agi mo. Wasaidu manittakhadha li hadha as-safar zadan yuballighuhu ila ridwanullahi azza wa jalla. Na in masannang, in happy, in marayaw, kapakan niyang kahanungan, kasanyangan niya, bang niya hinang, in pagtulak-tulak niya yan, kialakan niya luto, dahil doon, ikasampay niya pa rida sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pagka ini pagtulak-tulakan kita niyo, na in sarayaw-rayaw timulak, in mapanday tumulak, magusaha, dihadon niya, amuin, kabakan niya, inuntong, luto, ikasampay niya pa rida sin mahatsut si Allah subhanahu wa ta'ala wal fawz bil jannah. Amin, mahasil niya
madawhat ni daraw ka na lam sin sulga wan najati minan nar demikian tawakan niya adlaw kiamat in kalapasan niya daing anarka jahannam. So amo yan maingat mag-usaha. Pagkita nyo ni kata nagaangan-angan mag-usaha na suway tumtumunsin kita nyo in usaha labi marayaw amin kawakan tanyo in untong ikasampay tanyo mon parida ulong sin Allah subhanahu wa ta'ala magparuntungan kita nyo alam sin sulga malapas kita nyo rengha narka jahannam insyaallah subhanahu wa ta'ala. Qala Ibnul Qayyim والذي أجمع عليه العارفون أن الزهد سفر القلب من وطن الدنيا وأخذ في منازل الآخرة. لو ابن القيم رحمه الله تعالى أن nahabuok lang yung mga maingat magtuhan pa Allah subhanahu wa ta'ala and zuhod pagtawagon aming pagtulak-tulak sin pangatayan deng ha dunya amuin harap madto humarap tulak paadlaw akhirat amo na sulga na ang pakita niyo ya subusin imam paainal musafiruna biqulubihim ila Allah nahaw no nalong ya im mga sila nagtulak-tulak lapay im pangatayan nila patuhan ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala na inja jawaban ini yari rakato tanyo katan jawab na biya na sinagi biya na sindan ini dua dan pasulga iban dan panarka ang pakita nyo wetan sin Allah subhanahu wa ta'ala wahadainahun najdain yan nakamupirahan duaran Sheikh duaran nakamura kumani magpi sin duaran yan ampain kasabunalan niya in dunya ini yarin dan karwa harap pasulga iban harap pa narka naam nalong si Rasul sallallahu alaihi wasallam ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafir in sulga ay in dunya ini pagjijilan ng mga bar-iman naam pagjijilan ng mga bar-iman na in bar-iman asal tayo maon muna sa dyan, ikaw bang kawiri pa doon niya, diya kaw sin najijil. So, mga palangguan na kama Islam, pagka ate kuwaha, yung kita niyo masi-masi nag-aamal, abulan sin Ramadan, na ayaw na to kalupahan, in ka-ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaw na to kalupahan yung ka-ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala. So, yung bunga sin ka-ikhlas, mahasil sin kita niyo, ting mga bunga niya, ikasuok siya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ikasuok pa Allah subhanahu wa ta'ala, yung bunga sin ka-ikhlas. Naam. Yatakarrabu bihi ila Allah azza wa jal. Sabi sin ka-ikhlas mo pa Allah subhanahu wa ta'ala, ikasuok mo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Yung mga bunga niya ayun ziyadatul kabul tumaasin percentage insyaallah subhanahu wa ta'ala natay maunsin Allah subhanahu wa ta'ala in amal ibadat. So ayawtud kita nyo amin tarantan nyo pag kita unin niyat tarantan nyo pag nanamon haginawabarantan nyo in niyat in hinang tanyo ni katan bukun ka na isyusyu at malengkan karena sin Allah subhanahu wa ta'ala. Damik yan din mga bunga sin ka-ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala kawakan min rahatun nafs. Rahatun nafs. Peace of mind. Masandang san kawang mo amin nakatunay ko sin pag-ibadat mo yan ka-ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala. So ayaw tanyo siya amin lang ta ini dihilan sa kuto in ibadat tanyo. Ayaw kita niyo mamuasa sa nagpuasa na sila. Ayaw kita niyo manarawi sa nanarawi na sila.
sa manarawi kita karena sin Allah, mamuasa kita karena sin Allah. Bukon yung maksud, madto ako pa masjid, but sobyad to na sila. Bukon sa madto ako pa masjid, sob sindakan ka, kung sin Allah subhanahu wa ta'ala. Labay rin ha, kabtangan si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang mga kausugan, malago yung pahala si madto pa masjid sumambahaya. Sa karena sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kaupat niya, bungasin ka ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala, matahkik mo yung najah, na ma-achieve mo yung amin lang ta, amin kasanangan, adlaw kiamat, bidnillahi ta'ala. Bidnillahi ta'ala. Ayun. Damikyan din nga mga bungasin ka ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala, mahabbatun nas. Magbungayin ka ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala, lumasakaw papagkahimo. Lumasakaw papagkahimo, biya na sin, bangko makagaos, katabangan mo, in bukong natod, makagaos. Na. Sabi niyan, ibadat sa lago-lago ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ay, deng mga bungasin, barakah ikaunom niya, bungasin ka ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala, ikaunom niya, jadatul barakah. Tumaudin barakat. Papagbarakaton sin Allah subhanahu wa ta'ala in kabuhi mo. Papagbarakaton sin Allah subhanahu wa ta'ala in pangalta mo. Papagbarakaton sin Allah subhanahu wa ta'ala in kaanakan mo. Papagbarakaton sin Allah subhanahu wa ta'ala in kabuhi mo magtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala sambil na sadya dumagpakinadlaw akhirat in ikaw halawm rida sin Allah subhanahu wa ta'ala. In hikapito niya amo na in husnul khatimah. Bungasin ka ikhlas, bangkaw daran nag-ikhlas sin amal ibadat mo pa Allah subhanahu wa ta'ala, abutan kaw sin kamatay, hikapamong mo in kabtangan, la ilaha illallah, tubtub dito na sadya, murah-murahan, bangman kita niyo, hanugharaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, ka ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala, bangman tema sin Allah subhanahu wa ta'ala, inlugto tanyo nag-ibadat sa bulan Ramadan. Allahumma taqabbal minna wa iyyakum lima fihi minal khair wa thabat wa jazakumullahu khairal jaza. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.